my daughter has been told that she has hormonal imbalance. I would like to know what it means exactly. And keep up the good work, Daktari. Thank you very much. Thank you very much. So, idea riri kiuria kiu na hormonal imbalances ni kindu gikoretwo muno gikihũthĩrwo loosely. Hormonal imbalance ni kuga ati na especially mutumia hormone ciake ri iti balancete ena thina wa gukorwo ati kahinda gake ka mweri either ni kararehe thina ni karoka muno kana ringi gatiroka ahota gukorwo ringi ni aragia secondary characteristics cia mundurume igukigwa mugambo kana kauma juere facial hair kana ringi ahota kana akorwo ringi ri ndaragia mwana ndara ndari na ndara ena infertility. So ici kaingĩ ithikagwo cie hormonal imbalances. Kaingĩ muno kiria gitumaga irehwo ri ni mirire, purely mirire. Tondu irio iria turaria thikũ ici ticio acoco na mami mariaga. Irio iria turaria thikũ ici ni processed food. They are so much high in preservative, very high na maguta, very high na sukari, na umenye hormones ithondekagwo ni maguta, cholesterol ya tugaga. So if you waria the bad saturated maguta maya me irio-inĩ ici turaria processed ri, na umenye indo ta mandathi, thabutha, among others, no yandu meciragia processed ni indo ingi ona cio ciki hau junk food-inĩ ici ni iguka irehe, then tugaikara na kindu gitagwo sedentary lifestyle. Ugakora mundu de exerciseaga tigate akiume hau athie bafu aume hau athie keriari ina ndiri ganda rathie mita 200 ici ciothe ni ikurehe stress ikarehe and among other things. Kire ngiuga ri akorwe na thina wa hormonal imbalance ri turawona niki ni to ni aragia ruo wa kahinda ka mweri kana kahinda ka mweri ni karoka muno kana gakaga gukai to ni arenda kugia mwana na daragia na na what we do na andu taya ri number 1 tuseka mathugumo gakenchwa mundu ndari na pregnancy. Tugaicoka nyingi ni tusekaga hormones no iceke kiria twitaga the hormonal profile no muno tuhure ultrasound ya pelvic tondu kaingi andu ani matenda gukona nyamu twitaga PCOS, polycystic ovarian syndrome. Neno ni haria ugirora ovaries ciao kuria matumbe mathondekagirwo ri kana maikaraga ri ni ikoragwo na to cyst tumai hianaga tari grape no ya grape ikoragwo ihinyitete iko hiana uguo. So we need to know why na ni ekwenda kuonwo ni digitari.